Hello guys, mbahaye ikaze kuri Sirimuka Tech. Muri iyi video rero ngiye kubereka amasaha meza YouTube yatanzeho update kuri YouTube channel yawe. Aba content creators mwese mufite ama YouTube channel, ndabizi mujya mugorwa n'ikibazo cyo kuba mutazi igihe abantu banyu cyangwa se audience yanyu iba iri kuri YouTube. Rero uyu munsi ngiye kukwereka step by step uburyo ugiye kureba update cyangwa se amasaha YouTube yaguhaye yo kujya waprodingiraho video zawe umunsi ku munsi. Ndabizi rero ibi bintu uri buze kubikunda, ariko nanone badusanzwe tutabana hano kuri Sirimuka Tech, ari ubwa mbere uhageze kwibutsa urebe buto aho hepfo yanditseho subscribe, uyikandeho ufungure n'inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona video twaprodinga umunsi ku munsi. Mwese rero bahaye ikaze mu amasegonda makeya bereke uburyo ugiye kureba isaha yawe ya nyayo kuba wapostinga hano kuri YouTube cyangwa wakora icyo bita video upload. Ikintu usabwa rero, uraza winjire muri YouTube studio yawe. YouTube studio uyinjiremo. YouTube studio rero urabona ahangaha tugeze ahantu handitse dashboard. Tugeze ahantu handitse dashboard. None wowe icyo urakora, uraza kandi hano hantu handitse analytics. Analytic ahangaha. Analytic rero uraza ukandeho. None urabona bari bukwereke trends, overview, content ndetse n'icyo bita audience. Rero twebwe turaza duklike aha hejuru handitse audience. Ahangaha handitse audience. Audience dukandeho. Noneho nitumara ukanda hano handitse audience, bari butwereke hano hantu handitse ngo new viewers, casual viewers and regular viewers. Ntabwo ari aho ngaho rero papasi yacu iraba itujyana. Uraza umanuke hano hepfo, noneho urebe hano hantu handitse ngo atubigaruremo gato. Uraza urebe hano handitse ngo when your viewer are on YouTube. Ese abantu bakureba ni ryari baba bari kuri YouTube? Niko kano gataito kavuga. Noneho baratubwira ngo twebwe roko time GMT ni saa 6, noneho kongera 00.2. Ahubwo bivuze ko ari saa 8. Noneho iyi analysis yakozwe muri no minsi 28 ishize. Noneho aka gatebo wowe rero ushobora gusanga gahari cyangwa kadahari. Nubona gahari biraba bivuze ko YouTube channel yawe iri active, ikora uploadinga video cyangwa se ufite icyo bita consistency. Rero nawe nusanga bakubwira ngo amakuru ahari ntabwo ahagije kugira ngo tube twabikwereka, ushyiremo agatege ubashe gukora kugira ngo nawe noneho bazabikwereke. Noneho reka nze tubisobanure neza. Noneho ahangaha urabona ngo sorry gato. Ahangaha nashyize kiriseri, bari kutubwira ngo saa 6:10 za mu gitondo. Ibi ngibi rero murabona harimo amabara, ibara rigaragara n'ibara ryijimye, ndetse n'ahantu hameze n'ahantu hatari ibara. Hano rero hatari ibara urabona ni saa 6:10. Ahangaha urabona nta kintu gihari, bivuze ko audience yawe cyangwa aba viewers bawe kuri YouTube nta numwe uba uhari. Noneho iyo bimeze gutya, hano nasize kiriseri ubona hijimye, bisobanuye ko nayo aya masaha saa 12:10 za mu gitondo, bivuze ko aba viewers banjye hano kuri Sirimuka Tech baba batari active, baba bagiye mu kazi kubera ko haba hakiri mu gitondo. Noneho ahangaha hari akangaka kagaragara neza, bisobanuye ko muri icyo gitondo hari umuntu umwe ugenda aza kuri YouTube, akaba yareba ibihangano dushyiraho, ariko akaza muri aya masaha ya saa 12:10. Noneho nituza tukamanuka ahangaha hagati ya saa 6:10, saa 8, saa 9, urabona harimo iminota mikeya hagati aho ngaho abantu banjye bageraho bakaza kuri YouTube. Noneho ahangaha saa 10 ho bihita bihuhukira ko urabona ko naho abantu bagenda bagabanuka, ariko ntabahari. Noneho guhera saa 10 kugeza saa 12 ni amasaha meza ya upload, kubera ko urabona abantu baba bahari. Hano hari rino bara rigaragara neza ritsindagiye, abantu banjye baba bari online kuri YouTube. Rero nawe uragenda uverifie, ukoreshe zino step by step gutya mbikweretse, ubashe kumenya igihe aba viewers bawe
babasha kuba baza kuri YouTube bakaba bari active. Bizagufasha kumenya time nziza yo kuba wakora YouTube upload. Rero niba nizera ko iyi video yagufashije, ukande like, bayirekomandinge ku bandi, ndetse ukande na subscribe niba utarayikanda, tujye tubana umunsi ku munsi. You are welcome, kandi ndagushimiye kuba urebye ino video kuva itangira kugeza itangiye. Ibi ngibi nubyubahiriza nawe ukamenya amasaha yo kuba waka-uploadinga video kuri YouTube, uzabona views nyinshi ndetse n'abasubscribers benshi, noneho bigutere motivation.